Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMDC Keseng Kongres na Sapai Sasnyang Constituency uba Rikut en Parin ulapan pau gejing binya ko bakraw halo gejing bamiyo ra watang kweru gejing keli hagador bartlang ke bashisngi jong ke Jainti Hills Autonomous District Council kablalong hak arpote unai wing arajar arpusan habakran chikilar psai kubor hadim rawai ke dor bar uba Rikut Parin ong ba gejing tmu belawan ra gejing keli kamlong banwat daw yake executive committee Henry banyatai nagabenta banyatei Uniu MDC ulapan pauru ikajing ngosi nama gajing penlong dorbar kelong tang benpendap rukam. Naglim kiyonga kamwi nagi member yang ka Jainti Autonomous District Council pendap kiyonga daga mesin ku snausi woyo wa hakani ka winter session kiyong I wo mandu chisngi hakjin sket la dapai kat kam ka list yung business ku em hadu santli ki motion ki wanra de ki member na nagaliang ka opposition Halo hargani inagaliang yung ikam ki member de kerpat ucaman wa ubo la kamon to arsngi khnang wa yuye pendep ye ki jingkeli ki wada bawi wa hejo ipor uyo le uya klam rapne heyeto wa kini ki motion ku wanra di ki member andre ne gesni daga jing snyasi nagaliang yang kamu wi ni ki member ngatang ka wi ki jingkeli le myo ukeli hapo ka dorbat ne Neba ngare wanra ahadu nrutli kijingkeli andre tangkwi kijingkeli le myo wanra negesni hapo ka house agajes ket kajingtmu yang I kam ki member yang ka district council hawara I kijingkeli memut I woto wa kwa I utor shor le ne kwa I wo thok daw yaki executive member le ne department per ku em hapo ke council ku yongi rei kwa I wo yete kwa I yakenrong kwa I u yasnya tholang kai ka jingtuna ki jing em kam hapo ke council ku yongi ki jingkeli ku nga ra negesni to kwa kawaneng kong hayato wa ka khandau ku sia nagliang ki nga de kelio na ka executive committee Hadu kat no teli ki kendau kiwa ke district council man hokko ta hagani ke jumpa ku gi wala dam yo ukli hapo ka house andre hagani ku ada jumpa ki nga hagani ke main question to em du nya dun ru teli dan hi wa em kita to ke main office building campus hai ni ya museum ke MDC hostel hari sesim ke JHDC code building premises hari sesim ke Yang Museum market hayam museum ke Jainti dorbar hari New Hill wa ke Yang Museum halat labo andai nagaliang kiyonga yele wanra ayi ni jingkeli kwa yuyo ye ke jingsia ke watikna na ke yung dorbar kamjo na ke isi ko katni wa chaiwan vier ki thau yang district council dang bun ba ki thau yang district council kat kam motivi andre meng pau ke ni le meng yoi wa mi ke ni kam ka thau em khle terchi chaiwan lai go ka thau em mi metru selani koloni seno lai go ka tai ka thau ko hasaba muswam untuk yang district council wa meng mi ke ni ka thau hasapai apo kondensi yang em ki thau ki wa man ki yang district council Kini kita yele mel mi ke ni aga jumpa ya kini ke main question ki yonga kini tidak kwa utip wa kini kita hadu ka ni dang em ki wa council nama de ki chekiwi tuan ki bru nama chu ka wa pen artatin chu wa to wa pan biang masagawi ke jingkeli wa to wa jo em hi kita lene jo hi ke district council ya ki thau yang ka cheki brusemen haga jingkeli ku wanra haga ni ke winter session ne taga jubab to no handrei ku snya pala to haga summer session do wanra ye gani ke jingkeli
hakwa ki de ong ki haini wa ki tha go ki bru pai pa lene cheki sen balang haini de tho ki kamni haka jubab hakani ka soma session ong ki till date there are 132 building sites allotted to various individuals and NGOs. Tak penyo wa ke isi kamjo ke department concern yang ke konsul ki yang i koto jubab igani kicingkeli mem jubab i da koto orkom hanre chu jubab jubor justi wo penyo wa ki da jubab ki ini jingkeli lemgam te yele uyo per wa haka summer session Koman haka arsu tri ujulai arjar apausan onggi emhi hadu cispa lepu artli katwa hakani ke winter session man koman ne ongki em tahalor kini ngasnyao tawa i kam member emi ke hok hole dem yo pen pa hok kayung hanre chimi gani kalat walamba kilat pathai kubor wi pai ba yu tip ki ya kani ke jing sekhet cucu debum nang em cu cibun ki jingkeli kiwa kelia kiwa kwa i utip ya ka jing sekhet em le ka jingkeli ku kelia hayto wa ki jat bru ngam tip yele yo o ye ki juba hagani ka main question ki yonga yele yo o ye ki juba ku wa ya kani ki juba yang ada chak kentai ku ongo kat no tuli ki jat bru ku tip mit da ka disconsol kat no tuli ki jat bru ku tip mit da ka disconsol lene kiti ki tribes ki wa hap hapo ka chil tribes ki wa tip mit da ka disconsol ki heni the thought ke heni wa ya the question is which komut da kentai ye kani ki jingkeli ki yonga kwa utip hawa yele chil tribe certificate ki kena kat ni hap ki wo yo ya ke recommendation letter na po ke council ne banta wo pensekhet wo ki man ki chil tribe mo lene ki na hagano ka sub tribe ban ki andre chiam ne ni kat kam kani ke jingkeli ko ki de kentai ki wa ntip ki lene ntip na gayi kada wam e ki ya kani ke juba tahalor kini kinong rem naglem nga pendak ko inga de mesin go snyau kia wala de kamni ke konsul biong i man go ke konsul makayung dor bar yong i apo ke konsul yong i man go kwa chule tang dep lene kwa le jubor te ngane klio nga de mesin go snyau kia kerpa do ye ki bai ba wo pun pau ki ya ke jing snyau kia halor kini ke pendak